Nusanga fuwange omulori muherwa buri kusirisia mekesio kesipindi esia ameno sanyo umosi kuno wachagisie okulomana mekesio aka muzungu wa fatherhood nende sonship ambi kuchirisi mekesio kenako mera nise Priska Chuki ngarawanda yori na piu sangaos ambi nijaka na apostle sawa sawa ndori amera kao Rono mpana fwe Amera Kanche ni si Apostle Robinson nendi omimeli wa Kabuviti Pastors Network na Sangala kwa studio mwenye Orio mno Ambia mrefu mrefu mno ndiyo wanje usuri Nikali anje reverend Alista Virembo Ndiwaza ndiuka angalia APEC Kawangware Karibu Orio mno Ambia reverend Karibu mwisi wefwe, metabana ngarebe Nelson Ofunja, nindu mwai Saints Covenant Church Huruma. Karibu. Orio mno. Ambi Bishop wele. Mkimuno metakange wananga Bishop Franklin Mwero modo. Mukaza ya Kristo Mkenya. Orio mno. Baya wiki ya wele yoka chakisie, amekesio, aka fatherhood, nende sonship. Nukuringala melara nuina, nukuringala tofauti wala rohuibula, lara umu kanisa nende lara wesialo, esa Kenya maliguru kula pabola, musiha lusibireso. Nukwani ngala mpaka de mahu waka sonship nisi. Olwa lero, sabri sambol kulomado mahu waka walanga bari responsibilities mundu sungu, ama nguru mimbi ni mima. Responsibility na wale ni mundu ya. Miinzi ndaho ringale ho miinzi echa lara bobose ringale miinzi cha lara obuibula miinzi cha lara uria pastor wao bishop wao nende lara oa nation gori wero bishop wele njake nao mwengomu chake mungu wala sawa hajake na apostle amanye sika leso yasichiririse bilai apostle Oromno, rembo responsibility ya papa ni tena. Awa balara bosi. Lolo kolanga, mudiesi yeso wilanga ngamu papa. Munjira yos either spiritual, naomba physical. Kenya hanabe na position yoku linda. Abana bebosi. Kulinda abana meaning papa ahananga protection. Abana bebosi ndi muitana. Na ndakane walanga mbu papa nafana shikana umurwe umulitana. Umurwe kulitala na kubetsana ni protection ihomo sana. So wale kuranga mbu role number the curse ya papa mwitana no wakikisha mbu abantu bose baba mwitana abana asungwe balinda protection ya katoto ya kabiri papa ruo mwitana kuloko mwana wale mbu papa bose no banole papa okulobe umweko kuli and given number omoko or could open kulola the needs of the family. The responsibility ya papa o manyelesi yangu abana balire abana bafuare na litala li safe munjarambu abana shibatizo kusaba ajarani shokulia wewe fishokulia shibalawa na papa alwatawa papa ya kupinje shibi amanyilisi mbu abana balire katayi lonko na inzala lakini abana bakole balire ho mwa kabirika no Kenya no kuchaka nako mbu papa ananga protection mwitala na papa ananga provision mwitala shichira timone tiyosi yangaye amanyira mbu mama was and balova aberusia na nyasaba isi tsingufu na balinende unyali obwega kata litala
Why? Because unenda ba papa wanchi ulenda wala mnolo la kwavere mno mbu shikalibo mundu musaza yezo fwala ilongi ali qualified na kuba papa tawo. Ulenda ba mama berusia nyasaya ba yesu kinyali na tibaba se nyasaya tili mugo na onyelo nyola mama yasinjera ko netsingofu akole kasi tiosi akole kasi ya papa akole anyelo kole kasi ya mama akole double. Lakini onyelo kunyola mbu nikafwana kario mama nawo kule responsibility hongo sana na papa aliwo na lo nyolanga for one reason only yali betsamitala tawo. Lakini mimi kunyola kwenga mbwake nako baadaye cheka papa wa wanyola your responsibility okona ukasi hiyo sholo enga line yo le wenetawe kezonyola mbu you know oliyali shulizo kwitsabuyo sana tawo olitala no mundu msanza. Okay. Yes. Sawa. Akala wajuka akaposto leo. Atia apostle ya bara chake delay ya elesa kasi ya baba mdada ne ngwadie Kristiania naye umako wako baba ndakani wala mwenyo mutwe niyo mutwe uleso omutwe niyo kuyo hemon omutwe niyo kuyo okulimo Sawa. amakesi makesi kosa makesi kali mukosi ubongo ubongo uliwesio handi omuntu okuleho amatu kuleho moli yani kulinende balanga ngo senses chosi cyo mubiri lano uliwesio byekesambwe baba nyohere abe nabona family where ni banicha ngadwa borere dada nilicho hana yabande babo kuno amakone ndo ne dari nyali ya ndo banasi naba omundu tabona emberi ne handi anyela kwisangaliye saboda mwe nobo muofu no sabo bandi ni mukomo simugwini ulweso nicho hana nonyole dada ndo bana marahangi ndo bana ndo kwa baba ulweso baba bingwa kule nafasi ye ni ngadwa bore nebilai edageni walanga mbwe owila baba ahoere amundu yosiyosi ni wala msumbanya sepo ni andika Timothy wala omundu la ota hanyelwa konyele abana bae byakulia ama alwa edagege byakulia andi no mubisana alisa ahero mundu omukafiri mundu mkotre nyasaye mundu ta konyeleza nyasaye hao kwezi nga baba hoere okuchaka muguchaka nyasaye ni atusa Adam nende imu mondala Eden nui churisa nyasaye wabora nabora yabora muhasiona ona bitrangu chunu bokulu lakini yabora baba ona malasi Adam ngabora ngwe ewe onalya huluwe bili mbo otemempako ubana bo baliye bibudododuye ulweso from ochaka omusacha baba beresuwa responsibility oreto mukati belimbwa abole kasi bana bali ulweso sibona mbwe nga mbulana mama sibanyele bahola mbongo sina nana mudala ba bose behale batule mone kubaba ulobani dageni bona ulota kole kasi asabweraye lano lakini ne ngobore responsibility mundu yao reverend ngobore mkolange utie eminzi ama kuwale kasi iyo kuleto mkati kumesa ne kasi ya baba kwera rete ili abana baye banyondo kulia ne hani ngalo apostle labore ahoera bumrindi uloba niye moni chedala echehosa na manyile ngwe na ahora bone mbwana dala luka kalibore lusibwe biti anabo kore biti ulo baba ari nende kuri sindu ngatagele bwana mbe nyo mutwe kwedala leso mutwe kuno kuri hemoni kule homa tu nyamera kure ama tuke ka hore kamen katekereza ngo kumanya ngo sinesinya na udala no sileni siye kolanga
mudala muno nendaga nibona mbwe omusacha mulai nomusacha wila natureo narehera abana bae kama wale umukabo apana mbo oturireo nova omanyire bariwo kama baba bandi ni simbora si ba mama batekesa mtambu kule bi ama mtakule umuhazi yanyela bawe yakubora ati nova na nibindi no akola he kazi leta sakoteho kurire kusikai lakini musacha mulai no kuparisa bo bana bangu bulamugwa wa mucho bunafwana kutie abana bano ni bare habana bano mukunda baroba sacha bandi echanga na wala mbwe handi change baaterese byawe la musacha mulai no tuleo abana babo bandi bachobolanga mbono no mwana fulani lona nde kwa bare nende kadwa bashusa ulwezo baba mulai no kwekesa bana emima na handi baba hwera rehe olonana osakira no chekata mungongo chini ngaho ngwe mungongo kira no cherwe dala abahambira ne dala ya fulani na bantu bari manya ne mima fulani ndebe kore fulani ulwezo baba ahwera rehe esindu fulani sira esineke sambo kweli none dala ya amina mwana mwingi tanya kuona ndina nondokana nende kabiwatsi obolanga kalibulai ndio katukhuranga nyakineta kuza kidogo mbole papa mulitala yenyikhanga mundu ukhuloleza buyanzi chini chokhuranga chebanje libora Mungu ni pendo na nyasaye ne papa ukhuranga kulomba shalo pamoja na vindu vyosi vilimo ikasi ukhuranga ya papa mulitala yenyikhanga uyanzi unyola bantu bali mulitala na litala lenero lina papa tawe uhenze litala lindilya papa ali mu libiruka lya bana babula ise na bana bali na ise li tofauti maonyole bantu benabo bantu babiruka kugira papa wabo babirukanga na hatred babirukanga na hasira fulani mioyo chao kijana shibali kunu kuba manya buyanzi kuba manya kandi kuyanza abantu ra ku papa mwitala bakabe mundu nyala kumanya buyanzi shinje kuranga manya buyanzi kubana manya buyanzi kumushere bantu banamba biruka khali balolanga kuli papa wawo alinda nganyina wawo kandi balalinda bakali bawo munjirene lakini babo biruka buyanzi kula hango papa kuba mama papa kuba bana papa le rashin tawe yizana bojeti mayumzabo mulala aliho na cheranga bantu bashikulagirango baragira bandita gira yizase na kanya ushuma yizo na fujo sasa bana nabo biruhanu kushima myoyo chao biruhanu kushima ini papa nabere mungu nyala kumanya bana buyanzi babatula hasi na manya buyanzi na chinga rwana na chinga na chenda na rukumira ziro mo na urole na chera yizi kuno mukati nibiza batira misiko na ruzaho mu sweet ruzaho mu biscuit bana bo kandi balabiruka nibeka buyanza bana ya chintu cha kabiri ndenya kuona papa kandi ne utukhana kwekitsa bana wenza nyasaye iranga ya hana malako toka 20 nabo wala mumenye ndi muyanze ndi murehe ibi uyanze ibi murehe ibi musarishi hasarishi ta yekizanga ahana malako ubaba mwitala hane wenye khayikitsa bantu bebe muima jamwima shikulekizwa mushereta mshera la lai wawa no mwima kwiwa la duhaya ha bunyamuli no mwima kwi yenya yitse ya doctor mwima kwi ona nyoleke musabu ali mwitalo mwanya lwa musabu no wekiza bana mwima kwa batawo maonyora bayika mwima kwi bukhotsa bayibira mwima kwa umusabu shinji kuranga yikabe mwekitsi nyala wekiza litala
nishakhabaka musabulu mwitala nikhabe bindi bamulome meta klo nikhabe nyala ngoro nyala kulanga dina role model nikhabe mundu wabantu banyala kweka bushindu bana bayanza muye banyala kweka muyishindu bayanza mbanyala unyola mundu nawula hobola papa weru ya Holandi apa weru ya Holandi lakini uli papa wabana banyala kubola kweka mushindu babiruhanga bukira injira banyakawana mwongozo na nulaki mwongozo usherama ukula mwongozo jeno wenza kukoli kunu Muyarundi alangwa Baraka mubanjiri Baraka mkitabu cha Waamuzi chapter 4 makusoma mpaka 5 yabora na Debora kenya hao rule Isaya mchekule usikumburwani tukukwana mu Midiani kusumbule sana nakala Baraka kayaza inzenya na kujya iwera paka kuzina iwe nambora boranga mrumi inze nimba ninze niwe luyeli luliza kwenze kilumaru yo kuiweta umuntu musaza ni ibire responsibility umuntu musaza ni ibire majukumu keke mukhali ababa ni abuko na mukhali ni yongosi itala ndanya kumolomaza nawo ni nini ya indai mukhali ni yongosi itala lina limali kutunja katawa wanyola bantu bagenda wala hango Sofia mwenye mukhali wana yongosi itala wala Margaret jeri wakora wayibira ikasi cyotyo wayibira majukumu koko wayibira mihinzi jojo sasa paka bantu bira mundu walola hanga naira bana musukulu naje kurunga ifisi ni Sofia sasa bana bali babiruka hola mama inayo kusomnya papa ya kusomnya toto kali urumati sendi lakini unza musukulu omuta uirabu ifisi ta bana mabola mama neo kusomnya iduku bitu habana ni bakasamula baeza mama zisendi weta jama mama neo kusomnya awanza kulama bana waza kunyekana bana bande sababu wewe ulifanya nini waleha majukumu koko umuntu musazenye kabe imbere aba bantu banakweka mu nagaruka inyuma yeli laje wina umukhali ulizira umukhali halalango hango Sofia hango Serina na yenye halango Matayo Reverend Bishop ya wakati wabole watoto hano ngana mawa na wala ni manyanga manjake ya ni wabole katoto kabisa ulowera ila kwa dini samwana baba samwana wangu ahoya bete majukumu hata kwa bora wiki ya wele ku mulio ya mara no niyo kwetusia ba alinga pasta mukanisa alinga kiongozi wa ziaro ba pasta aba ni pasta wa nyumba yae maana aswaye ndabana Pabo na mwe yene ndio nyumba yao hapo wajoma wadranya sai wajoma sai nene baba wangi kotrowe ala kotrowe ngaluba linda madala kawe bakiro urira kwa sababu wale mwe omulundu la baba uno kotrowe ndio nyumba yao padra ni wala ngijali sifa yani this bado mwenye hadindalo mungu mwami alista bora baba ahoere abe omundu lorele majukumu yoko uri nabana bae uri sabana bae osomya bana bae omanya bana baba nende amakarako aba
abana bangi amadala nangi kabiya kulobera abahulundu babadano bebaba tefwe beso yango nende abana bawe babula abo yango kulobera bana bawe kataroko babana umulundu sahaja zamwana bandu yenyanga ave ndabana bayamanye bana bae na mara nyingi ebibantu bakola bamenyerwa nyina ero kukosanga abana kulobera atakakoto abana befwe lobera obuna subwisana dekana chokujeberana chojele bamuja munafunyamo abana bakonere ala kukata abana bakokotwa amezo kotwa abana mundu yenya amenye bana adukira kwa bana bidiani anye ngalo varia umanye area yawe nimbola kwendi abara bali abata kubura membola zina umanye lekata baro bantu bantu kutonyanya anya ringe mbone iya ndekesa mwana yamanya kalwanyanya na mwana yari maratio katombe ko musuma abantu babonakwe omuntu akona akusuma eyo ni okulanda koza bidamu lawo umuntu obalamba samwana baba nomwai ama makondikaye nomukazuwaye nde bana bae abantu bangi bechako chakola umukasi bakora umukasi yoye kola niyo atawala bechanga umusate niyo akaywe kazi mfata ni baba niyo kotrwe emilimo jaye mudala yaye akoterwe yakotwa abangi bakotwa ubabonanga samuno kwera akusabana bakoterwe akusabana balabataliba abanayi musyalo baba umsuka bolambe good system babona bana siyali babire katabesekana baroza jabandi umanga abana abakasi babwe katabandi bifana abakasi babwe umwana wayayerenda anoyo samwana niyo kwera tundo mwana wayahwera mutuze ahoera mukarake amubore ngalo ya manye amubore asibi mungu isaka badawe lakini ngefwe bande suluya kunyola ngalo lauma aba nati bayerenda kulauma aba koto makosa ako nikari akumzacha so umzacha ibulisindu samwana ibulisindu baba ibulisindu zakira nabawore kyabwere bakato mwana mudidi webika datu kibiri datu wale kumi anya besa mwana niye ibulisindu baba niye ibulisindu kato mwana mutangane banyena uwanda bora baba mwana uwora bora mama mwana oyo samwana kasara kambi naye haba mwana yako mwana ye ono mukeni kubana bae ono mukeni mudala yae samwana akoto shirizo jose esere munyumba yae ulowe rana kwera manye nga omwibuzi kanga samwana bandu anga baba wendala ahoera manye kulisindu munyumba wae ahoera manye kulisindu mudala yae ahoera manye kulisindu nimbola kulisindu inventory yebitse ngoza ahoera mena manye abakabe bangi fwe basemwana bandu lobana la kulobera kwe okujebera na kwejera mani kuri bisi sana na hande bandi bakilanga umurimo babitira bakyo kukana mu joint cyabwe nafunye nango anyola bandu bakonere andi juri yeto una mani yakoba bandu bae Oriyo bishop oriyo muno mwarera sindu sangasa lwandelwa omwibusi osi sacha ama la rabura bukula majukumu kae kakera mama yabanyo banotambulika mdala kulomano miroho balara baria abakula mu dinayo lero nekisungu sana ngoya haka yakula mu mbole mbweri kula lyaye siriari kula litiri arano lolori atakuribwe ulaka ya kusemana bayi aro lolu mwana
muvungi pengine akike muhana uria ona wangu muhaswai na amanyire kukusia bana olori obusacha buno yekomba lakini kuno kubera eri kuna lya kuramo sanya leo sirisia ndakire kuna mala meko bala kama abo manyire baruo lakini sibeelewa bahera bachirisi bali kukula wala rabwawe no lule aya ya boso Romno kane fue shikalore bana bu kulinenda papa abale wala kini obulamu bwabwe bakabura through rejection mbulamu bwa bospe lana bakatuha bundu benya bakaseli dala lana bakaywa behonyera olufungo olufana loriena kwikula their obulamu bwabwe marriage nomba whichever way yesayenya bamenye mbala dukole kuranga niba olipapa na wahabura mahuwa manje ubole ishwame nobulamu bulaitawe inyuma iliya likwali khongo kenyana imanyire siemu wali umwana nelana ola ndoli wakaba umundu mutuhu ne kenyana okole decision based on shingalo nyasaye nyanga shichira nobola mbu esie ndahamenye mbinyakano papa wanje shianinda tawe shindalinda obulayi tawe lano wenyanga okumenya the same life nomba akawa lola shingala reverend akabola niba papa uwo nomba mama uwo bakupananga munzu mwabo lano lero makupa chekena kali ya munzu mu marriage hiyo utokonyola utokutiriro kasi esako ni tokoba fwanashinga generation to generation flow and endure kase na utokonyola life niba really so hard so eshienda atemo kubola kuwashanja umbulisinja mu niba wakabura makwa bulamu bitini wenyuma awundi shwari kubonende the fatherly love and a lot of people all the time. I think in life there is always a turning point. Kinkano walembo isi watoto shingale tahamenye nyuma ulamu wa utinu. But I still want ukula uya uwaje shingala papa hana direction. Shichira nola hana direction itawe omundu undaleza na hana direction itada. Omundu diyezo wana direction mitala mumu na lonyola bakaba balanga mbu bishop ya hawala mbu lonyola bana shibamanyeresa mwana tawe na utsonyola lana bana lero bachacha bakolanga samwana fotsa ola bana balanga samwana ngo lero lo itseno no bawa shitera bana bakolola ne ba nyina mwana lero ngo etsere shitere ira shibamba nyoli samwana tawe so kenyana umwibisi nole papa ohana direction kada niba habara mbela mutinyu wenyuma shigalembo there's always a turning point obolembo esiende nyanga okololesia o ulambwanje na mala wala bomsala kolola sibunga kushrahasi shikaligalo niba kwa soda kwa tiekulu makwekota kolola senotini ho iwe okuchachira hasi ngalo mapara ko bola nenyokonde family yanje okulobe nende idea nende wisdom bula unyasaya wenzo kubadilisha makuba kano munjere fanya yena and the only way to call it no kubadila ko nyasaya and then again papa mbara noli nende terich mulanga of free number revelation yeah is a way revelation noli the revelation mo kuko
uzokwezi abana bobo walikhunula encouragement kari uzokwezi encourage abana bobo mbo kata niba esiyo langwanye babe ufana buri lana kwa hola undi fulani kenya na ko isishinga na papa wenyu aba yesinja encouragement mbeba nyalo kutsirira mbere mujira ifanele kwa mfano ifwe papa wona lo leshin shiri muiwe ishilei kenya hana hakikisha mbulinisho no shokolanga na ana mfano mtiti 2 weeks ago my little son 2 years old shokolanga 2 years old watsila mundu na beningambanga ninalola shingalenya sabe nabale kasa kundali shindamanya mwana na alola kuli shindu tawo mwana ahenga kuli shindu shikaleta chaka ngidatene kule microphone nesaya neja kokamba nende shingalanda mali mana yasaya nachenda kundali shingala libukano leli shingala abantu bala mu kano lapha tukatsa munzu mwana tsena kabatso muyiko shingana microphone nebindi byose byo ndawala mukanisa omwana naja katsokola the same things finally linda lo mwana wola ina mwana anti meamuka why then naja kulonda mpakene lokole mwana no is trying to imitate eshalu samwana nakola shalu samwana nakola ho kataniba yesterday was hard kenya hano sinjira obola bana bobo nobody tanga liro kataniba mkolo mboba kabera matini there is hope for tomorrow ho olalabo lano ishitira yushwa so matawe then obulokusomya bana bobata anything you've seen good mubana bobo mitala mumo you know you work it out you water it out because nola kodorotawe uzonyolambu abantu benza kubalabo omwana wale no mwana omulai community wetso minjo mwana uko nayo mwene shwa mwana mwana uno alinde kushachi mukana mata ho abebusiba shanje papa bombuli sinja kata niba mukoloba nomba myaka chocha wa mubulamu bwo baberotenyo ora unda lei woke nyano sinjere nui osinjise litala lilo nola henga inyuma oruleta hichera omundi yesi wembanga olimbo inyuma ndarula shirika roha inyuma shikali garo ola kalo inyuma warula tawo holi na anya sapre henga holi manonje imbe wenkari jamana wo mwana na nola nali nende omweko bukambi encourage. Now, no, like the fulani, give them courage. Na with that one, with Okunyalambo, Kataniba, Ufwana, Shinga, Nolan, the thing for Sana Tower, Lakini, Yasana was a thing of. Now, Shingalo library, I only Mama, Mahayo, Shingali ages of wind. Bara abalaba sabadesha yeye it's companionship. So in marriage there's nothing more. This is my way. We halasi, you agree. You all in the strength fulani. We halasi no decide okay, we as a family konsanga hola 1 2 3. Wakamanya your strength, we put our efforts together. And even weak, you will make me to be strong and you will cover me. That Nivola love covers the multitudes of sin. Bara galo pasria le sabe le se vilei ulivesio no ruo ori baba onyelaba no bitra mubinyu musto lakini since ukunya kumanye bara kwabola last week 100 ya bola ha bokoline baba efwe ne baba mungu ne oni nyasai
onyela abantu takusiwa bilainde latao lakini osohero hole abana bawo lo silubitire mubuti nokuringala nyasaye kwinya wa nyasaye maparuka nyasaye akuli wao nisi apano ringale nyumanga apostoli yabona ringale mberi kanya saa kupara kanya saa kupangira mana okosere sembula wao ne endagani bolambo nyasaye niye baba wa bareho onyela to abantu tafuirwa latao lakini latao ya kureho risumureho noide baba umukuru ne anyela kuberesa ta kama keskill latao kuibula atakuberesa anyela kuberesa kiti bola kama mustaqbali ya kobongwe rahaba labosi abenyo bumanyi pamusa ndoba ni nyasaye kuberesa ni akumanyi nakuberesa obumanyi kadi okwero ekese bana bo kadi okwero okusenyi nyumba yao kadi okwero ibinde lwezo ola obubitire otalingana okuchuni tabitram otalingana madinyo ko bitiremo mane wevera obulayi bwa nyasaye omusumba wa nyasaye Paulo ni andika mbare bechanga mu estabos ya wa Korinto wa habiri otwebe ibechanga mbara mu ngango kwa sasa bo kwa walanga kusukumo kukwirasi lakini asoko sifu sasi ubiyekesa nyela nasingira watu abona we are forsaken but not rejected ubiyekesa omuntu naho hayire nyasaye na yataho haya yani obe kusi abe yakoba nyela baho haya lakini nyasaye baba saho nekata nibakusukume nokwirasi onyela singira daganye bolambu omulungihi anyela ko marasaba lakini hanyela singira no manya ngo nyasaye wa kulonga nyasaye wila kutawo na hupara malai ahubasala malai nekata no wabitira mu budinyu butie ninyo bollo malmande babula otekere sanga la ndubero bola ngo senyu edala lunyandara hate bino ulo wabitira mu buchuni no ngala ko bidubi omugusuwa ya takora yani nende opumadi kwa bitramu no bonanga oma aje orinde familia ila ya obona mbuma mana okweberesa mana kumanya ngorinde baba we kulumukulu na odajira malaya kupangira malaya muchuri yao au mo imanyira tari nyasa ni nyasa paranga buli mundu malayo olweso no kuringara nyasa wino mehana ko ora hombo anyaga ni bodanga mbwe niyo sikela na bora Paulo in fact nyasa bora Paulo mbara ni mundu mu ba Korinto ya habiri mbara niyo nyajwa no mundango kwatisa nyajwa muna habiri ama the other way 9:12 ya bola mbwe ese nde loresanga mu buremu bwo esfasio bone hana mbwe so nyalla niyo sinyasaye sare kolanga de bantu benyana saka sio bwana mwesuwe nyanda niyo sinyasaye chiranga na nyasaye cha uduweso no bona mbwe ndu o sai no sinde nyanda mbona you want to give up all that yo ezeke so manyi mbwe nyasaye yambi now nyasaye dinaso bora ndaha ubonye nyasaye ngadunyanda nyasaye ni chana kubora nyasaye mwesikwa nyasaye mulai ni nyasaye wonyanga baba niye Paulo ni andika aba Korinto warango mboba ndi muri nende abekesi bangi lakini muma baba kudweso nyasaye niye baba mulai onyela ko twata ba wa mata babo esialo kwekesa bintu lakini onyela nyolata baba hawala kulide baba besialo kulide baba akiroho nesina onyela nyola sababu akiroho konye kanisa chako ihalene omwai ahubora hahowesela kubosi ya nyasa akwekese homwe nyasa nyalo kupingula ya kutusangwana ngala mu kwa nyasa yo nyola mbwe abantu bani kata binyasa yakingulanga sina bantu ni ndete bangi ndete bezwali kweli Musa uno kungina cha mtube humaji na nyola mimba Farao kwani si mwana ora si mwana bana yebo he berese but ngina mujuba humaji
ni hali idake ni bwela bwenya londera paka yache munyumba Farao kata ni bifunya sikwandikirwa kwa borongwe mbwezi mwana Musa alina osewe mwa kunyonda kwa mbana mali mu muri basomi lakini Musa siniongoza bana ba Israeli Nyasaya mulinda abo mukupale zira aniongoza bana ba Israeli niyo Nyasaya yachagua kulwezi kata ndi bakutupa eyo lingala ama chikobenga hapo Nyasaya nakutusamu anakuyeroche mpale sinahanja kutuseo wiche obe kiongozi muho na hapo bwana bakata niwe burwa mukorera osande otakuda kubana ngaliwa kunzwa posto ya botare habana ba wasanda no so mahandi mbara bomu ibe chamusta chronicles balanga bati mululu chinyinga no so ma chronicles ya aro mundu balanga Jabez unenda kasida bado makokosi mwana lakini ndo bado makumina ibona ngina ya mwingu da mukuchuni basi mwana akwela benya mwela katanari munda ama ni ya mwingu da mwana atoro yewo abana momani simwa ngina na muberese bitambwe obuchu nani Jabez yali yola mbaranga simwana bantu bakwela benyo atefa na lama na chembelwa na bamenya sai ndekuda muchuni na hadi mama amberese bitari obuchuni lakini baba usaba mbwe tabaho mundu oreto kuchuni oja kanyange no saba mbwe kule mpaka kyange nino saba Nyasaya wabona mbwe sinda horeta kudoba ndekuda kuchuni sinda horeta kuchuni ubana bangi ni Nyasaya uranga ana tuso kuchuni suna bahana kunyumba yangu bahande rawo bona reverend ya arilole woli manyifi kambere mbole ya nalabola inzendi example indala abantu bali rejected na hulimo Mungu ndalangwa okongo ali mushitabu shirangwa things fall apart mundu oyo abola chitabu shimama very real life history abolanga papa wewe yalangwa unoka yali a failure yali mundu wamateni manyiri yali mundu akanyala vita vandu vatembita pamaingo yali yakoro kulinda litala liye khalishibulya shibulamu itala vandu vamasuminyanga yaloyitsa kuvirukhanaro lamima kwa papa wewe yamana heta shindu shosi shionekana naise wewe the weakness nakayenze ndabawoli papara ndenya usinja ushiyenya kukuleko ni shindu shosi tawe inze muli biruko lyanje ndabiro na papo wanje tawe shinje mu details tawe lakini anda kana shiri mu disana imijiri format kulonda biruko ndamanya muhoka papa tawe ndamanya uyanzi kwa papa tawe ndamenya dikuhulira rejected dimenyile nalo ndamenya nalio ndihulira ndi mundu ofyo mara nyingi karibu mara 3 nikijaribu nikufe sikukufa tajiriza zinjira zinyinshi kali ndengeriza isumu mundu wangu kwa ndengeriza shinani at last ndarini mbukula isumu ndainanzu kumwa na ndimba abimbo mwoyo kwanje uli nyanga ndawulira khutsa shikira ndi useless ndimba abimbo lili bukana ndanda manye losita ndimba zishiraho shiraho tazunguka khutsa lakini malika karulanga na mudiratsa nundi katohana khutsa mwana mkhano mbala yanyola ene mkhayo wandi nayi namboko tseninza paka munzu chirayenda ndiranga na ili yandola khwingo yanonda nandebeleza shina shikola khanga nanonda ukarindoka munzu ni manya kenyehe mwisumu yitandaka kulaza nisaidia sana na wala ukhala uli wengine ta nzendikiwe khali nikawa ngomenya niwe na kwa ngomenya niwe lakini ndo ino tasawa nayo ukhali uyu na mama wanje mama wachiriza sana kunze introduce ku kanisa ndaanza kutiaho mu kanisa ndaanza kubuilda hope amwa wise wanje
nanyola litolindi nambora iwe uli mundu musatsa uliafunja reverend ofunja yakabona mundu musatsa nakwire hasi akalakaliraho tawe abuhanga apanguza lubushi atsa jiro lechina ni safari iwe ulamenya matukanga muliwe likukanakanya wale kwa wembahano wale lanya saya liota rula mulubushi lwamenye lukalakala mundu ube mundu musatsa Kunda nyakola muna amenyanga muliwe likulola alimwere shindu shokuranga venye hao jereza kupilda ho maisha umbake lisubira lyo kumanyanya la kumenya mukamba ukhamenya muliwe likulola tsandala watana that's lindo hawo undu henao umbuliranga kulinda bana banje bakabibirire shindu kuri rejection shishwa tumbura bomanya uyanzu nyishi khani mbere ndumule mwana ningumbuka mali metoka ukanola shiteye khamulere kumunjira izendalero lota soma uzalbaso banye sai shitikire reference shitikabo na mundu no bishop khani usome luya kindenya soma uzalswai kidogo soma wakalatia khanel lala lakini nasema kuwa murithi wakati wote wapo mtoto hana tofauti na mtumwa angawa ni bwana wa yote murithi mundu wenye hanga agule myanu cha papa agule myanu isa yosi lwali mwana agule tofauti n'umurugwa alola khazi kuli murugwa shijira myanu jeje jiriho lakini anyala kukira ima myanu jeje tawe shijira amenye muliba likulola mu useless sasa kali mundu uhinzira hango barekhani naye nuwa muhinzira mabere nyaye mwana na mabere shira mwana yamanyika kiyeye malera yake iliyoto wenye kama mabere lakini shijushi mwana ukuluki mabere ko baholo mbere shikule ba kule shire yenyuhe mwana muhinzira galia na la mwana isu shikira mwana ushenyanga kubiruha amanye yake yeye ni shinata no bali chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Hata ulipowatia utimilifu wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wao. Saya walanga inyanga yose no kumenya uri bana inyanga yose umenyanga nulo nda ya bakhanwa nda kubashibi ubirukhata ubujira kukarukhana tawe khali bintu byobyo bantu bandi nabo balandi banyanya cyawanya kumanyira lakini inyanga yukungukanga kabunya la kuitsa kunya sai cyane papa uri reverend ufunja uri papa yatima papa waliokataliwa papa ya wajane luka ruha kuye abolangere ya Kristo Yesu azaliwe chini ya sheria ili akukomboe tunyola Kristo mugarimu umaumbahe lisubira ho umbahe lisubira ula rejection mukira khanyi na lule rejection ula biruza bana bo munjira sasa yumanya ndalia ho shindanya bakarako kwa Nehemia bora banga senpalati so mustokshi Nehemia bombora anga teremuka inu ponde la ono ni ponde la mauti yeyumba khanga litala li Jericho na bombora teremuka inu kwanza kumoromeniwe yahobora likuwa reisa I'm not coming down there, I was there before. Yeah. Oranzenge rukhaya watawe chikira ndaliyo khale ale romani wandera ndumba khabukuta naye kwinze ndumba ngalo kha rejection tawe
ngaruhanga ukuthi bayawata andakanyikanyira umwatsi sumwa ngaruhawata andakanyikanyira ndi useless ya ngaruhawata ndumba hanga Amen. ndumba isura wakumba kali sura lenero ulalinda bana bobo mu direction y'ukuroba you don't want wenye hakubalora kandi yaho ta ubalora baiba amen umanyisha linda Reverend Bishop. Santi, seni mandor yang bola kue, tumor kue usi baba, ni aku amanya abang baik, abang mulai jangan mui abang baik. Kawanan utara ke jawab kue, kawanan wakula. Aku tengah aku proses wala. Ano mungkin ini video tanggal lana wana kule orang mana dah kita semua ada siwa. Boleh habis jauh. Nyasai ni bapa wewe. Anfesi dia tuweza jukumu ya kule dawa uchiano. Wana kube aveja babana bisonga nyasai ni mwita wewe. amen Orio uno onda herani mali osiendelea. Baya nukumarisia sabelesa kubole kwa bambo ndana makabili nukumarisia ndo ngenda daka 12 mbwe lara umanyire isimu ino niba mu betri bakolaga ndachanjaji mutoka kwa mafrani kabwamo onacho medio abantu besihaye nokuchukira kwapatikana nende ebintu bingi myokefwe kulomala maganda basifu baramhangano munwa muno kwalura bwena mungu alomalo mebirule ama akubesa uwi birule mungu sisacha timoni namara akuri ngalas arusa nesari kabola rwani kata abayeni kumaririsia mulomalo marako abantu balara ama balara badidi basisimbuka akori wachi na rubumia asasiari dala aholesi ngoromno embara ore problembo abantu beshaye muhawananga wala banda ekore ko se wanje ikafana kare ekore wanje ile kafana kare lakini umuntu musaza afuzanga Zimiki. umuntu musaza afuzaza nako moyo lakini shugulobulai sana tawe okulera for quite some time shichira emanyire mbu isholimu abula ko mundi yes umenyango mhali from island tawe. That is to say that kanova nolo musaza ola shilo share number of upa imafani na washio wewa fulani tawe. I think mubilangu na referent kunenda abantu banyalokola kuwa within your circle na shikali mubule mundu olola noti okubona netawe lakini kunenda abantu mundenyi lokwesiya wisdom nomba machesi fulani according to the word award tawe omsyani ifwe akoboranga mukano abantu abanje bakaboramu na no chendori nzokunyola umchesi ngaletsokuyomba makuba kana kakunyasinje na nola yino kunyola council ifaniro tawe namba ushauri fanabo tawe nolo nyola ngambu nikaha kukhaya kuli mutinyanga tyolola ngambu abasaza lero nabero kanzinzo wanyakala abasaza shibero ngimba haidi abero mubihigi 47 years Mzaza kuleza zingu mumi pepa baka na wala imifuko ya neema lero ita mifuko ya neema uruba mzaza kuleza zingu mumi pepa baka chingalaru le munzu kwa mfano chingalaru le munzu asubuhi mapema abahaya bashikonanga kuba yoro lane zingu no mahaya konne shamanyire buzo kujarata lo tsire kukena choli charatawe mpaka inzi yayo
namakoso shichira kamanyisinja kushori and a good council town na wetsana wa menyorio ne ablo mundisi so wala na town in terms of Okosia council and all that na kachira wa nyola you make a wrong decision na manyaga na ba engashinga lawe bisamenyanga nyola I had some discussion and one of my friends Nyamboranga Nyamboranga see I will never get married. Never have a church. Niva basaza bosi bafwana shingala papa wanja fwana shingilendo la na treat mama wanje. Then I will never get married. Then I was like, okay, this needs a serious discussion. Shichira, why make such a decision? Because Shingalobo the reverend Papa Bananga, good example. Or Nahola Yinawana, Mipsi Papa, Nola Yinawana, good example. Kawe, Wana Bobo, it is a disaster, it's an error. Or Shinya Novola, Nikwamba, a discussion in the na Wajimbe. Olenga Nimata, Shkarikaro, Ojimberi, Olenga Nimata. Some of us in the local reverend, now if we get more time, we'll be able to explain more about Ahulna. You know, you have to make a decision. You have to make a decision. You know, for example, Nimbo Alaksa BGPT, Nia Gaima, the whole the hard in the papa wanje in the number katema nyisi wende mama wanje papa ungu no nemi machichi. I never saw my father up to now. And so shinyelo chako kule mi machi abantu bandero wanyile nembo dawu e yomenye shinga mundu fulani ta. I have to live according to the word of God. So papa mulei okuloma nyilisi what I supposed to do. Mfano shinako ananga kitala mumu. Yani mwiwangu katanobu lao abantu ba feel like they're missing you in that home. Lakini obulao and it doesn't make the difference. Yani kadongolobule noti ya nongolobule kanofwa. Ogolobule kadanofwa. I think washajo welawa shikala kubolanga but shikalo reverend it's good abantu basaza bafisa kwa kunyocha lakini shikalo bulaitawe shichira kinobulayo habe amachesi through the word of God because a wise person omundu uli wise mundu ni amachesi before I relationship shows amala paramo before I decide amalanga paramo. When you do that, you're able to protect your family, you're able to provide for your family, you're able to be there all the time. And then Reverend Bolivali Lembo, I think in Bishop Water, Papa Mulei has spent a time in the we hold in a generation whereby I will see a number of Papa, we are too busy. We are too busy and think for nothing because never a family, like for example, Abakambi, if we don't create time for family, for family time, we are all the time busy, you know. From this meeting, you jump to this meeting. From this meeting, you jump to this meeting. With one at a time in the family, you're starting. So I think also Abakambi, Lano can get Abakambi Bashani. No manjere urumkambi na wayanze family you also create time for your family because one nola jilo wale njotawe beto kumanya shinga na pastor beto kumanya shinga papa ta litala lo muhaya wona na bado bakumanya shinga na pastor nishiba kumanya shinga na papa mwitala mjotawe full later or counsel is very important. Yes. Reverend, what is it? Yeah.
ya mundena abantu basacha bahinda lowo bajero ufasi miki obutwinyo boro mundu sinde syosyose orera obitraminya no finyike ne syosi ndasabasa manye ba mama bose batekereza abantu beza hasikweli bachanga badomalo ni kuja n'abasacha nabo batechanga umusa nibi babyoda ni byadya ni manyembo umo hasiyosi owe kombange nyumba aifunia nisa kasindi ba mama otafunyiranga umusacha uno wamenya no funyiranga umanye siwo kate badu no ifuta muna niyoleza hani yabya nana zose no kusaba ngadi no mano kolumano mande baba no futiranga mama lingalanga ko yolange sayadya otakira adya umusacha unandi ndobana wosinyola ko atu lingala ko mbukata ngo futirire yoti anyela bananya hananga konye eno fisi yabana akonyeza ko bino niniye na handi umutere mu makuwa ngako mfwinya anyelo ladia no mwana umuntu no kusaba bwenyasa mukonye lakini kuhonya uloba no kuichire marriage kuchanga kuhonya ne umuntu wese hasi no muhonyere ahonye musacha uno ngaliyongose dala liyeme ne sinsinyana ndabola ko baba ngaduba sumba banyasera bola ne bilayi okwe funulo moyo kwao obeho n'umuntu wahahora baruwo no hora rusi baro bandi bakwemera ngo balambo best couple wala ngo best couple abantu balaba bemera rusi n'abandi botangirwe laho no bona rubitraho kulobo no mundu ni no mundu wasiri wao umuchaho umubora ko ati ambitraha no bindu fulani bifunyire umubora ko ile akonya ho manyeba balambo a problem share this house with solve no bora ko asio na kubora ko makuwa ko komba kana lo kubora nyila ko bese ko makesi ya lawo bano yanga so nebi lai neno tanyarwa esasi dunyana ba ona ndikata suko onisiwa o kanga nani kubola bino nisi onyela cha ko nyumwai obora ko mwai ti bitreminyano kiti ndagani bolanga bara ibechanga mumika habiri no somo dunyala basabali bolanga mbwe priest ama kuhani ama abasumba banyasaye na basalise nibo aba bihanga esheria ama malaku kanyasaye na handi n'abantu banyasata mu minwa kyawe ama kuwakai good counsel ne bakwere bebale bantu biro bindu nocha tako daktari nyela kusiriha obana ibintu bantu banyonanga usumbu hane mental problems onyela cha hospitali wazo ngukazo mutano kalokana wala bintu noche ujote mako nyola ko musarisi muya nui chasane bakuwe kesane baku ulama ne bakubora ho yukwalo malumanga ko bakubora munyasaru no funyira nyasa no nyole bintu byose biho ne esinzinyanda asaba umuntu lo bitramudi nyumba abo bona mbo bintu bisito bo hayi ndaga ne bolanga isaba na muicha kwese engomozi male mande misito muiche mwetule okwanga umsigo no mwangu ezimuicha moyo okuyala ndyanyu cha kunkanisa siponecha mhando wakubora ngo leta he ngombe yaranja ya marete sina ko bakole bana kureta siku Yesu akule misigo kya ukino na kukingira nenda ne bolanga bechanga mustabu mbali cha fast jo no so ma omuri yango kwa hatano no chunya ndo hane lubolanga mbwe ne sira esibulwa munyasai sikirangisi yalo kulweso no mala waicha watula emnyano kino kiesi ya leta kunyasai no mala ebulwa kunyasai wale tanya sawa wala ngwese njichirenga lundi misigo kino atike nyumbani babakire haire no nyala aho nyako sawa nibehola niyo diulanga nageni wala mbwe Yesu ni ahecha mwa Isaiah na pia wala Isaiah kadatuna chitanu mbwe yani numusacha wamanyahana nende okusandisibwa yakukule misigo kefo mana niye dwiha mbwefo kunyolo mirembe ulwese bumo onyahane ofuire ngesimikimiki lete mino kuno ku Yesu ne hapo mbwe it works magic munye lawo rano tekeresa no bara onyako sakatahani manye muhane fano kumada bolanga nabantu basaya kusubira kusana ko katumzumbanya sena na sayana man kullami ko man urako
umurembe kutecha mwoko chakanyanga ino anokonya ko musumba Nyasaye yambi nawo cho mwelezera ko minyahano byo nake uboro bwa dieri Nyasaye na walanga Nyasaye. Oh. Sasa. Iwe uluya mwenyeri. Iwe maro wala mungu musatsa kutsashami. Ya ni musatsa kutsanga. Makuwa keke sana za. Na shikira shina wala khola duni. Musatsa wala ndio ne kulinda ifamily. Akuzana makuwa kishire nya kulinda ditala dini. Mbole dina mundu nuba mundu musatsa uri kunjiro na mukwana musatsa wosho. Amusatsa ya kurekere. Ure mwali na bana bali hango bali alwanyi mushere. Amusatsa na kulonga. Ubire munzu. Ubire baka mukwandi hango ubire maremwa. Mwatso. Ila bana bali wadi. Balala ukhutsi. Ye bana bamenye papa werune bareka bantu bose. Lero balola papa birimbiyo na kubazi kwi. Asumanye bulamu bakwanga bantu bala kombulimo bantu balisala na roads. Upapa ashingana na manana keke shikilali nda bazawore. Je papa nulole khitsa tumekwisha. Sasa litala ndio sirola kutokushi. Ya. Tata wangu nulira uranje kuliraho sasa hari kukorosha kuli hano kugorohora ko mutya musukuru nzende kunishinga tawe ndi mwere muhora bantu hari bana sasa hari bantu balalusa ho hari tule banyanga tumusukuru manyora bakuri bazira gutala shigira bahurire tata naliranga abula shi balatya hari kuiba kira bahurire noliranga sasa balanga hari kumeta kubahanganu isa yindi ndaba kutsaputsa utsukhaba jeba ulire tata utata mawi khutsira mbunyiri shijira wanya kulinda lita yoyo bantu bobula kholola iwekisi imulita amushere nalita wetsa shida sana ta shijira bantu mumura za mungu shere mungu nyala kufaikaza mungu musaza wala lakini ikishuka kuli tayo Afite shisa. Utashami. Sasa. Kila kuli tayo. Itayo ijogo. Jogo ikupu naita jogo. Zaonjeranga itayo. Itayo unyala kunyora shikule shikula. Lakini itayo ishinjira. Na ikata tsingo hoambi shikule shi. Ero tsingo hotsitsa zinyora nimbuyeza. Shikule shikula. Na tsingo kuitsirangira za imbuye yi. Imbuye ni? Ikina. This small particles, you know. Itayo irakola kule bintu byamu manyema baba kikumale niranga tsingo hotsika lyezo no. Uziranga tsinyabuli. Iranga tsika kuje shikule shiyamu display gender ngazirola shikule mushikule asitayo imakate shikule shiyamu nitsitsa ngapata tu ni mawe natsitameza tu mawe tsiko comfortable mundu musasa mwanga kukutsa shamu shikira protect our leather is tomorrow konyala kumenya kandi kola nyola shikule ijira bashingananga Mzaza abihari siri ya hangu. Shijira mungu mzaza atrust everybody tawa. Sura uli mungu wosita. Shijira unyala ziwore huyu. Kumbena vile nyanso kuchaya. Shikara shijira. No wore huyu. Rala yuko kuhanya ranja kuseka. Kali undi ya ukula advantage jita kuyoyo kukula mkari wawo. Sasa alole mundu hijira ni shida alanga kuikompita iwe sendi lakini yenye ikompita mukhali ngo uchiminzi yenye kumanye mukhali yuyu oyanyala tawe mimi na wezi kumbe yale azanshida zinyiri tsakanyalanga unyola sasa luwina ule sana walo zinkinesiyo abantu boyinteji
Umenijibu. Bishop, niku marelisia. Zara mana wangu sana. Kumajire mutaja abihanga makuwa kule garanya sendo mutaja ndio mmoja mtajari na kiongozi. Kani kiongozi na kiongozi wala wala mwa mangi ko bira. Kama wakati no wala no wala badu ni go tubra kanga madimwa ora keko chao. Akira zakio wana mwe no jamungonge nyingi kebuluyera konyola vajane basi na bandi sana kwa kujanga wangu sikirano kufa wangu ni vitu kubihaga msiru usefwe kama mmetwejefwe kufa wangu sana munu mukasi alo makae manne alo makabalaka wa kwa mfumo mabole kwa ati ta omyu ya mubalundi basuka ama kwa mangi kakubihange kwa zaja yeka kerado kufa wangu Ocha mungongo engera ba mama abale kwa nabandi sana okira basana. Njomno. Muriya muna balori baherwa abenga ngara ya Western Nyota TV nukura marisia amekiso karero kana amekiso karia akano osumi hala bundu nwerizala no wala no bwadieri haire ngalohanie rimenya ryange kulokubera olwiblo lwange lwichawo nukura marisia sabasa merisi Reverend Alisa uhu misere mu studio muno iba mede sorko wa mu masayo nukura marisia. Amen. Usale. Nasaita atomwana wa Yesu Kristo kuchingula munono kulikuyanzira kwera kandi tulindi. Kutu mu studio kumoromo makuwa kiliyekizana shikira bahise n'abana. Nyasaye weru uhoye mundu liwanyu ulikizana kuba yaka. Abe unyala kura likuba limuhonya akaruhane nale n'ubutinyu amanye kuri anyala kusingira. Ndosala mami Yesu webusirya mu mugari wakunyala kwekiza likuba Nyasaye mu bwegizi buli butuhano. Iho ali litsomyo kijya iho litata la muweru buli mikono koko ulinde kunyalizira kukasize. Studio inuna kiongozi mwene mkhana chuki na mweka mikono mwa Bwana. Ukulinde kukase na bose bahinzira mununa mwene hanu. Ero litsomyo kya waha na injira y'abantu kulingana. Ero yali uli Nyasaye weru. Okulabandi kutya makanisa ulakulinda ulakuongoza ula ukoreka hasi hanu ukoreka mulikuru. Mulera Yesu Kristo na Nyasaye weru. Amen. Muriya muna balori baherwa kusirisia bulori wao mekesio aka fatherhood alane sonship ngangara ya Western Nyota TV. Unaendelea na mekesio kano handi wikicha rulonde ebise kama bino ni marisa ni mbola mwe Western Nyota TV evindu vichenjanga ano Ndio.